Makamingaw ang mga manindot nga talan-aw, nga dagat nga mga tinaw bisag unsaon, ug mga isda nga hagop kaayo sa pagkaon, ug ang Mount Tapyas nga pirting sa kaon, ug ang mga Bisaya nga nindot kaayo pakantahon. Idana, 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 idana. Yo, what's up mga kabantoy, mayong adlaw kaninyong tanan na for this video kuyogi ko ninyo kay mauli na tag Cebu City. Og diri tapit mga kabantoy, syempre nangaon dayon ta og namahaw kay para na isulod ang atong tihan kay basi gutomon ta. Og pag humangkaon, syempre pagawas na dayon ta kay naa ang atong van nga nagpaabot sa gawas. Og sawa magdugay naabot na ang van og nisakay na dayon ta og nag-selfie video padung didto sa airport. Og diri tapit mga kabantoy, syempre naabot na dayon ta diha sa airport og pagkatataod ananaog na dayon ta og atong makita ang unsang kalimpyo ang ilang airport dire sa Coron, Palawan. Og nilinya na dayon ta kay para makasulod ta diha sa airport og wa magdo kay nakita atong departure atong mga bag atong i-prepare kay basi nakadala tag bye-bye og sako. Og nagpasugo dayon ta nga magpakuha og video kay para makita aton itsura og milingkod diha gitanaw ang bag kay basig na dayon gijanga kontrabando. Og diri mga kabantoy nigulingkod dayon ta tanaw sa mga gwapang nga Amerikana og wa magdugay gilawag na dayon mga pasahero na pasakyo na sa airport. Bam bam bam. Og diri tapit mga kabantoy agi palinya na dayon ta kay para makita ang atong ticket kung wa ba kita dire gi-iris og gi-photocopy og gi-pasero. Og diri tapit mga kabantoy syempre nagagawas na jud ta og dira nag-video dayon ta sa mga tawo nga nanakay sa eroplano kay kusog ang hangin sa ilam sa lubi kinawat-an og gadina. Og diri tapit mga kabantoy syempre pasakay na jud ta sa eroplano diya kay nagdinilinya man ang mga tawo dira nagjaman sila og biskwit og biskotso. Og diri tapit mga kabantoy syempre nisaka na gayud ta sa eroplano no kay dali-dali ra ba ta kay kalibangon ta sa unan. Og pagsulod na to diya nangita dayon sa aton lingkuranan og timing jud kayo sa atong paglingkod diya mga kabantoy wala tay katapad mao nag selfie ko og video. Tanaw wala gud diya kalinaw kayo og wala ko katapad diri mga kabantoy kay manimaw mo kuno kog lawas akong ilok. Og sawa magdo kay mga kabantoy nilupad na dayon ang eroplano kay gitawag na siya dito. Nagpaabot ng iyang mga kaopod nga airlines ngadto sa Barrio Colom. Og diya dapit mga kabantoy syempre nadrili ta na traffic ta diya sa unan sa Konsolasyon maong abtan ta gabi. Traffic kay diya paglabang namo sa tanaw na may mga bus nga dinumugay god mao na traffic ta diri sa kalangitan. Og wa magdugay mga kabantoy syempre naabot na dayon ta diya sa airport mga kabantoy kay kusog pang padagan kay naapsa naman si Piping. Og diri dapit mga kabantoy padung na dayon ta naog diya og syempre pag naog nato nay gwapa diya nagkuha nagpapel nagsutsuwat kung kinsa toy boy TL. Og dire mga kabantoy padung na dayon sa bus kay moadto ta dito sa may airport. Og nakasakay na dayon diya bus mga kabantoy og wa magdugay na naog na dayon ta og diya napasulod ta sa airport. Maong dagko kay aton tikang kay syempre kalibangon man gyud ta kaniya sa way nagbiyahe. Og wa magdugay mga kabantoy naabot na jud atong bagay atong gikuha og nakita dire gwapa nga nagbra og hapit na jud magpanty. Og nagsiselfie din diya ta mga kabantoy kay hapit na jud ta maabot sa bus og pasakay na diya og syempre padung na dayon ta sa SM City. Og pila lang kami minuto mga kabantoy syempre naabot na dayon ta sa SM City og dire naman ko ta aton video kay malibang paku. Goodbye.